Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayaat apang magbaga, makapasayaat ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Nay, agluluto ka magayam. Wan manang. Agaw-awir kan sapay. Wan a? Ape at trabaho maamin ngay. Nilakay mo. Di mo man ibagan, no ayan na. Nan, tinakman kitaan. Manang, agin inayad ka laeng. Nakaturog pa'y. Alas 10 iti bigat, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbuya iti buksing iti rabi eh. Talagang awan serbi day tang asawam, Eva. Imbag man taman anusap. Mame, saan ka na makasurot ni Eva ang mapanag-shopping? Apay, nagbabawi manag. Nagado tararamidan na. Aglutluto, aglablaba, agawawir. Ay, kaasimot yadem. Kat amuyaw na niya tararamidan nila kay na. Maturaw. Anya, apay, di na may baon. Dakilang martir day dyan nga Eva, mami. Marurodak manan iti day dya lalakay. Ha? Awagak man ta pagsasawak. Ay, tapuso yung mami. Laglagi pa nyo, admin maintenance kayaw. Kaasila ang dya anak ko. Isabi makatan, gapo iti katratrabaho na. Eva, babe. Danuman, babe. Tumakder ka magditan a. Paspasusot kay anak mo. Yala anak maten babe. Darasem. Di apay tumakder mo. Ay na, saan ka kadi nga agong ungat, babe? Ad-adda pumangit ka. Oh, di mo ibuson day ta si daan a. Sa anak pa'y anangan. Babe, saan mo tanalamis da ito'y danom ng ented mo? Sukatamon Jay high school ti kayat ko. Di kan tumot nga min tumakder di ta. Sige mo babe. Nagrigat mo ton ti kastoy. Unay kat da ito'y abib kun aya. Inumo mo day ta ice cold dadanom. Babe. Naibos mo, linuto kasi daan? Apo, unay kamutan. Mabisinak nga rod. Siya kakakaasi ang naglablaba kas kada naglutluto. Naibusanak, iti makan. Adan trabaho, pare? Wen, kahit mo ti sumuraw. Anya ngay a klase ti trabaho, pare? Konstruksyon. Diyak kayat ti construction, pare? Nanagsan unay day ta trabaho para kanyak. Lalaki ka, kasta ti ibagam. Si kalangan, pare. Diyak kayat ti construction. Sige, makamu ka. Kinapod mo na, mami. Diyak pa'y nangan. Inibus mo't ngamin nilakay ko di si daan mi. Day takat nga rod ita. Awan lang nga rodan ti trabaho dyan na laing asawam. Di nakapayam mo at tulungan. Mami, Naglosyang kan anak ko. amok, mami. Ibaon mo mat ngamin Ibaon mo nga trabaho. Aga pa kami nga rod no pilitak nga agtrabaho. Katanya nga rod ti pakan na kada kayo nga agiina. Nukas tangag sadot-sadot. Awan to pa'y bagasmin. Ay una yan ti panagbiag mo anak ko. Awan pa'y gatas ang nagiti anak ko. Malo! Apay, mame. Ikamanyading mo iti kwarta na. Isukat ang marwam day tang asawa na. Saan na kaya't ngagtrabaho? Ikikan yung mga miniti kwarta. Kasano ngay nga rod? Kayat mo amatay iti bisen dagito agiina? Manutitid ko aya. Ay kami ti 2,000. Pagtrabaho mga minja asawam ay ba? Sikan sa ngamin timang pakpakan kang kwanan. Lakay, si kaman mo tagluto. Nabanugak. Nakabanugam kumangay. Nagado nga rod tili na baak. Ay, babe. Kwarta man kit di. Awan kwartak. Naglaing ka dumawat. Di kamot mapanagtrabaho. Iba unak ngagtrabaho? Apa anak tumanon? Ni,
Apay ko mga apaon ka. Agselos kan tumanon. Saan itan? Tanay, nagadon ti paggastuan. Ngagbiro ko ni ti trabaho. Itapay. Masaduta kun Kasano tayo nga rudan ngay nga agbiag no saan ka ngagtrabaho? Adu mati kwarta ni mamim. Nagaduti anak na ijay abroad amang ipawit kan kuana. Di ka lang mabain. Mangnamnama kalatan kan kuana. Ala ka din Ikan nakit din iti kwartam. Di nakman kalbi-kalbitan. Awan kwartak ko nakmat. Anya nga awan. Uy, tapno ibagakan ka. Nakitak nga inyawatan na kan ni mami iti kwarta. Isu nga ingkan na kaon. An-anom aya. Kurang pa dadya pag grocery. Igatang ko iti arak. Kayat ko ti aginom ita. Naglaing kan? Agtrabaho ka, tapno day gatang mo iti arak. Ikan nak, wano saan? Saan? Saan ka nga ikan? Sige ka. Subliak JX ko. Amok no sa dino ti ayan na. Anya? Aramidom day ta? Una. Isukat ka iti napinpintas. Talugasot laang Umanay mo't siguro day jayon. Aginom ta pare. Bilibak kan ka pare Ada pa'y laganas mong uminom ko awan lang trabaho mon. Ha? Adda kwarta ni bakit ko pare. Mano akakabsat na ti adda iji abroad. Narigat timang namnama iti sa bali pare. Umay kakit din. Agtugaw kan. Jaket aginom. Ada pa'y trabaho ko inton bigan. Sige, panawan kan. Lakay, agrain ka. Lakay, agrain ka. Nagato ti gurigor ni baby. Di nakman disturbon. Matmaturugak. Aggurigor nga rod ni baby. Makaamo kamutin Anya klase ka nga ama. Anya nga ton ti aramidet. Awagak ni Manang. Hello, Manang. Hello. Apay, rabrabi nga umawag ka. Ni baby, naggato ti gurigor na. Ni, apay asyak ti pangipagamngay. Nilakay mo Hindi na nga rod kaya ti Mariing. Anya mo na itang asawa mo. Anya ti aramidak Manang. Tulungan dak. Ay, kwarta manan. Siyak manan ti agastos. Ang amanya ngay nga rod. Awan mo't namin kwartami, mami. Tunggalad da kastama pasamak. Siya kadagos ti pagtarayam. Tayjay asawam. Pulos ngawan serbina. Pasensya kan, mami. Ay, sana mabalin ti kastoy, Eva. Naskan nga isurum di asawam nga trabaho. Kasanon no dumakal dagiti anak yaw. Day talatan dumawdawat kanyak tar aramiden yaw. Na ospital gayam di anak ya. Uun tatang. Intaray ni Eva ay dirabi Isu pa tinagitaray. Anya nga tinararamid mo. Nakaturugak tatang. Ayan niya, klase kan nga ama. Ibabayin mo ti puli tayo. Saan tayo nga irresponsablay? Ni tatang mat. Ay, jak kanunungan dahi tayo galim Anya lang ti may bagadang itinaganak ni Eva. Awan mo ti maibagbagada. Anya nga awan? Magibabain ka. Apay ngamin nga awan trabaho. Kasanumot nga main. Agselos ni Eva. Ibagbaga na nga babae kiji pagtrab-trabahwak. Ay, nagado pambarmaw. Talaga kidya sadot ka. Ay, trabaho ka. Magibabain ka. Pinagbaga ako ni Gilbert. Imbaga ka naskin ngagbirok iti trabaho na. Nasayaat man no kasta, tatang. Awan tigas dya pulimi asa daw. Jakman amo no payakas jay na. Ibagam kanyak no agsadot-sadot. Ay, un kayam. Handa kayat ko ngay bagakan ka. Anya day tatatang. Allergic ni Gilbert iti kuton. No makagat, amom ti mapasama. Anya tatang. Gumagat. Ha? Kasta ka di tatang? Word. Apay nga itayo lang nga imbaga. Idi pa'y kumaang nga impakagat ko iti kuton. Kasano kat nagagat mo't iday? Saan mo't na nasa daw? Wan nga rod tatang. Kalaat mo't latan asimado. Saan ka no namang to ni mami ti kwarta kada kayo? Ha? Apay nga'y manang. Agasam, nakita na ni Gilbert na naka-standby.
Kasta na nga rod manang. Di nakpayan tulungan kadagiti trabaho dito o nagtibalay. Naskan ko mga mi ngagtrabaho Mabutang mat nga agtrabaho. Ibagbagak lang nga saan na namang ni mami iti kwartayo. Iso ano mabisinan kayo nga giina, umay kayo langan mga dito balay. Bayan nyo ngawan ka ng asawam. Pare, nakitam ka din ni bakit ko? Saan mait? Apay, mapukpukaw? Saan ngamin ang nagawid ang nagmalmalam? Ay, apay ngay. Diyak nga rod amaw. Sa pa intugot na dagiti anak may. Ay, amang ano nagawid da balay da. Sa pa'y mabisina kon. Ay, agawid tulaang. Ay, bisinan nakit din iti kastaunay. Ay, katagluto ka Apay nga agluto ak. At dangarod asawak nga agluto. Urayo kon ang agawid. Nasaya at no dito'y kayo paila ang agiina. Nangikabilak iti asukar iti pagturugan kan pagtugawan ni Gilbert mami. Tapno makuton. Bayam nga ibusan ti kuton. Amok, saan manan nga agluto iti kanan na? Or-urayan nakmanan. Ay, ikam iti leksyon na. Uwan, mami. Dito'y kayon ang maturog. Ta dito'y, awan ti mangibabaon kan ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Anay ko, ay, una yan. Nagadun ako ton dito'y pagtugtugawak. Ay, sapay naglalabaga. Ay, agawid lang day nga Eva. Ay, di pa'y naglinis mat dito'y balay. Nagaduti ko ton. Ay, anay ko. Ay, sapay allergikak iti ko ton. Ay, nagadun tinangkagat kanyak. Una yun. Sa anak sapay anak kasakdua. Diyak pa'y nakalaba. Ay, agluto akpay. Ay, rugi akong ti agtrabaho. Ari Gilbert! Yuhu! Apay pare. Ayan tararamidam. Nakasabsabon mo dagiti imam. Aglablabaak pare. Nagagat kan? Aglinis akpay dito'y balay may pare. Agwalisak inton madamdama. Agurigur kan sa. Saan pare? Awan sakit ko. Kastala ti biyag. Dumtang latta ti panagamiris pare. Kilata nagbalbaliw ka. Pare. Sumurutak man kan ka iti trabaho. Numabalin. Ayaw gawa na. Hindi pa lang ay ayabang ka. Sige pare. Siguradong, nagrugit manan di balay amasang putak. Nakaturog manan nilakay ko. Di ka lagawawi din ano kasta. Aga pa kami manan manang. Di mo nga minruaman pagtrabahom. Uwan manang, naumaak mo ton. Jakon kayat tikas jay nga ugali na. Ngay, apay ngay. Apay akas lawan mo tao diti balay mi. Napananan ngay nilakay ko. Lakay! Ayan mo! Sabalin samot abalay to'y nastrek ko. Nagdalus mo tanday ti abalay. Ada kayon, bakit? Nakaipron ka mat. Anya ter aramidam? Aglinlinis ak dito'y balay, bakit? Nakaluto ak gaya man. Mangantayon. Sikat tinaglinis dito'y balay? Apay akas lasaan ka amamati. Kinagat na katikuton? Uwan nga rod. Ay, kudkudak akudkod. Ay, ang kasanom anamuan. Ha? Dinamag ko laeng tajakmat nakalinis dito'y balay sakbay pimanawak. Isu nga rod asya kong tinaglinis, bakit? Kan maysa, nakaamiris akon. Gapu itinasaya at apang magbaga ni tatang. Aging gaita, agtrab-trabaho pa'y laang ni Gilbert, tatang. Jakmot maanawa. Ay, kasday na nga ron no gumagat. Kan mapan ka no agtrabaho inton bigat. Nasaya at ano kasta. Amok itanti aramidag, no kasday nga agsadot-sadot nila kay ko, tatang. Malaan ano samti ugali na balasang ka.
Sa nabalay ta kanayot kumot na bagbagaan. No saan na nasugyan ti kinasadot na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayat apam magbaga, makapasaya at ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.